Yebo, ingeneza wethu impela sibona laphana komsebenzi omusha wakhe ukuzana ke indlamlenze umfuka Mpongose njengoba ke ibophele laphana ke intokazi ke olondeka ashangasi ke yana ko track number 5 bafethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela baniqale ngibingelele yana ke imboso City MTV City nje masiqala ngane channel ake wenza kulungile uciphizo subscribe nawo notification bell khona zithola zonke izindaba ezishisayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wengeneza wethu impela sibona laphana komsebenzi omusha wakhe ukuzana ke indlamlenze umfuka Mpongose nokulindele ukuthi kuphume ke ngalo ke ihora ke lesibini kanti ke wengeneza wethu impela sibona laphana ku track number 5 nawo ku track ke number 17 laphana ke efeature ke intokazi ke ulondeka shangase kanti ke wengeneza wethu impela kubona ku track 5 ke uthi ke waqoka kahle kanti ke wengeneza wethu impela lapho ke ephethe ke yana ke lentokazi ku track number 17 uthi cha impela ke engizokushiya ke kunjalo yebafuthi impela abantu bakhuluma phana ke enkundleni kezoxhumana bathi cha impela ke abasokwazi babalindi ke bezo ke iphimbo ke layo ke lentokazi ngoba impela ke bebazi ke intokazi ke beshaya nayo ukuzana ke indlamlenze umfuka Mpongose uyena ke usiphesihle ezulu okusokusiphesihle ke ladla. Hayi ke wenganeza wethu impela ke injalo ke indaba ke phana ke ezinkundleni ke zoxhumana ke sibona lapha ke abathandi ke nabalandeli ke bomculo ke masikhandi ke bethakasele kona ke lo msebenzi wakhe komshe ukuzana ke indlamlenze Mpongose ke befuna ukuva ke nalo ke leliphimbo lalentokazi yakashangase ke hey bafethu impela ke zinjalo indaba ke besiniphathele zona thina ke simbosi MTV bafethu cha impela ke ake sicuphe ke ngalo ke idatha lethu ngoba